Keruak kubor na kipor pulit ke Riboy District kala kedau bana ka jingyo jingtip baka sengking artiar ka bala KNBI ke henyau trap National Liberation Council kala persang bandawa pisa na ki nongkai ban na ki officer sorkar harengkat ke jing berngem balada Kim Ai an penmensau bat penyap yaki kumta kala penlong ya ke jing kenra hagatai ke district. Nagajing kenra la kem yo wave samla ubade suba dekot HNLC yo bala itu kerteng kumu pendap bok makri na lat kuinain kat ba udang pediang ya kapisa. Nagajing tokit yo la yo kem sa yo wave pat usamla ubala itu kerteng kumu lari penkemen nongshli na tera na kakinhon pulit na East Jaintia Hills. La register mukot duma persya yakin ki arngot mat kajing tokit kadang yat syakman la ong ka kerwo na ki pulit kabala benrap baki don na Bangladesh ki bayajan bat ka HNLC kabala syak KNBI na ka sorkar India ki pa kerwo dawa pisa lingba ka WhatsApp syaki nong khayi pat ki officer sorkar la kedo ba ki badawa pisa ki penbor badai ban sew da ka baberngem balada Kim Ai kin penmala ni kin penmensau yaki yaki bahayeng hasem jongki deka bating hadin pan ini ki bana Bangladesh kila pha yaki badan Meghalaya ban lej lum ya ka pisa kekerwo kala ong begini ki samla ki ngop namar ki UI baka deka kam kamai pisa ka basuk bat haba ki syak kempan dai maki ki basem jing baro shi jing kat baki nongelam bahe ha Bangladesh pan ki paho pahai. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.